watukufu hamada ya bilingani mnikonize salamu za kisilamu nyotsi pia heni mwanamkomori michodo zamba ulone nationalite komorieni ngani mniko rehma njema reisiti njema maisha mema surtout ye sante insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ni malaika rani jaje message yangu batukufu rani jaja zema danjo kanja nzambe banu leo nde tu mtumungani so leo yabo tumu njema na hairi na baraka nyotsi pia nywa komori Mnezi mnajalie itumuinu ruwasulishe shonsi pia. Mnezi mnajalie itumuinu iruinise shonsi pia rike bazima. Rike arwenio shonsi pia. Rike ampe shonsi pia. Mgarpone shari nuanru walo harumazerezo. Nano wanru waboka kwa harumazerezo. Wanza watembala balarmayanti. Wanzo watenkodo. Wanzo watedamu. Wanzo wasepare wanru. Wanzo watejaluzi homalani pia. Wanzo wamenyeze famiza wanru. Mnezi mnaponeshona wandu wao Mnezi Mungu yawerigezeze roho za hao harumomwa hawa sakrewu insha Allahu hezi baraka za Mnezi Mungu lizo na hamba ngono watukufu garjo vira ganjo tende ni vire haruma lizo na babanu la diva samra la grande chanteuse wa hensi ya hatu esarundu ze renseignement tizambo kamimi negociateur heni sanjo jabanu ganjo kana message ya samra hani message njo katwaze tuzinu ganjo kana nukta ya samra emanenri davokaya wanyana swahenda la mabajani warengele sualali nungwa walidungia ngwatungoli politize wadungia ngwatungoli politize ngando rafanya mwezi wa kamili watsodungia le sualali nunga ndao hata harmaze dimanche ngalendao harmaze place hunu Faransa dans l'Hexagone où manifeste na mane manifeste akafanywa jana Marseille warenge samra wamti en première ligne wakati bongo atsuko mpwani hansi subhanallah bankoli mlemewa bankoli kamtina tamba direction hata bankoli nyiti hinru kweli na mane manifia kajana usukwa jana Marseille vieux port ba Komori warenge samra wanaba watsodo za azali warenge samra brindeka vanwe inde chef c'est une chef d'état samra winde président na mwishie sukwa jana garjo tamba mwishie hatangabo wandu wa preparo kaya samra ifarisa rimuwe la tête à samra est mise à prix sunizo wamba nganjo tefido mwisho ba Komori la tête à samra est mise à prix ifalo loya daye nane famia hahi nano wandu wa mshangari yao wa uma krimineli wandu wa shingira wa samra wa uma krimineli na mwishie tizamba video anju tabanu mwishe ba Komori mwishie wandu anutsena ngwafanyao mabunjilio walo Marseille ngwafanyao mabunjilio ari wafanyata watahe samra watahe adresi ya hahe watahe wamuwe ils ont inventé ondo atsuko zamba ba Komori donc ngwatahe samra wamuwe subhanallah kweli mlemewa wabashe matsulemewa wallahi shamatsule mewa nyima adui bankoli nyima adui eba nyinyi ngamfikiri ngamshangazondo non sérieusement ngamfikiri ngamshangazondo ngamshangazo samra ngamshangazo sisi wa azali siri shangara we president wa hedaula ngamlishangazao sisi ngamshangazondo salama mwana mtukufu Saidi Bakar salama la zondili manama mtukufu Janfar Ismail Aliastilaki wede mzei salama na zondile manama Janfar ngamshanga zondo nganrepete tena sisi sangaru azali banu sisi kartina ruhusa mria kena fikra zahahi kartina ruhusa mrashangirie uamra manzao samra bamba ngwanzo azali ça fait 14 ans plus de 14 ans samra bamba ngwanzo azali yabonga mjondunga tamu kamna kansimdo critique shabanga manzo muwe hau mimi négociateur sambanga nanzo azali je suis un azaliste confirmé je suis prêt à mourir pour le président Azali na matsendo ngoza hangu munduwe ebala négociateur yeje ebala kajaparo rohitswa ebala kajaparo velemana wandu ebala kajaparo hiba ebala kajaparo fanya ndogo za terrorista na matsahe mjemdu hambari mazerezo mbona ngamshangazondo ngachukuru mabiani yode message andani tizambo kawara la samra ari samra ngwatsaho la tête à samra izwatsahau
ngwatsaho ya adresi ya Samra wa mtsahi yode message ya ndani batukufu. Message ya bili ganjwabira haruma wala tinavumbwe sima hahe dola journaliste ayi activiste wala ti journaliste activiste muikoni tinavumbwe sima hahe banti ntsivanu ndo kantino avumba zesimu za hao ndo wa rende service ndo wa afishe ndo wa tukuza nono dola activiste muikoni udungo kabo masihu yambawo mnyanya yepanga ndabuzi hamba. Mais quel mensonge wa Komori ya subutosu kwa juzi yafanye message ya mbokaya are mwana wa president Ilhamu de mana mshe aringu touche plus de 14 000 euros par mois, plus de 14 000 euros par mois. Nabo katina tamba preuve ino, katina tamba preuve, katina tamba source, katugwezo yambawo garjo hujatizamba njeni nikere responsive noni je surtout nirongoze ye dwamana wa hatu wa diaspora hunu Faransa mtukufu ambassadeur Ahamada Hamadi. Salama manama mtukufu jaye ulavo Ahmed Benjamin. Manama Benjamin salama na zoneli. Gono. Ni jeni ke message bayonde kina ze stratégie za hangu, des émissions za hangu. Mimi négociateur manana kaljara mazerezo. Manana karejei. Rifanya hata mazonga yanu do wachafu anwala mazerezo watuko kansi wedeya wedo wazaza hatu wedo wa baba hatu wepanga ndabo wehamba wekansi wedeya de imamu de sharafa de mhu wa hele jaish de mhu wa hensi ya hatu de president wa hedaula de mzaze wa hensi ya hatu madam Ambari nanu wana wa he president wejawe kansi we wadeya we wapashewo we pangaseni zendrabo wahamba zenogwa hizo ngazizi yao esanjwa fanya tizamba mimi négociateur yende kiraze misyo za hangu gananzo ni convaincre president wa hedaula gananzo ni convaincre surtout hunu Faransa ezwa mana waha tulo hunu Faransa l'ambassadeur Ahamada Madi ya reagisse yatikiri hamena sewa nwanya na swahida la mabajani yatikiri hamena sewa no la juna no, ne activiste muikoni ne activisme muikoni yatikira menase wa bati sheli akamenase osu kwa jana tishi heli akamenase osu kwa jana yakamenase ambassadeur yo message ya bili message ya raruba tukufu mantuanzando letsa kungarjo huja haruma misiodo zambo kaya salama mwana mtukufu Shamsudini Tamu salama na zonile misiodo zambo ka mimi négociateur mimi lwa renseignement gantikido mambiani heni renseignement sa hawo mitso Parisa heni renseignement banunsa haumitso Parisa ekanganitsa au ekantsutsaha au ni paranamilwa renseignement ni paranamilwa hema general wa hangu waliyo mitso kaya heni bavu hena mjular mabavu ngamina wandu wa hangu wanuko renseignement ngamina wanzani wa hangu ngamina mafani ngamina les agents de renseignement wa hangu yabo esarijuwa izo wanyana so hedela mabajani wapanga wanzo wasise baya haramwensi ya hatu isarijua tena ibanyika mchalemewa rangu 2019 mtuwa panga seni mtuwa mpange kudeta mfanya piège mfanya hata mrehitwa preza wa hedaula mfanya hata msiseda haramwensi ya hatu rangu 2019 hata azadi sola hunduze voti juzi hunduze ze voti kamtuono kaya banazala basa za hunduze voti na rikensi barishindwa na ripoze les armes rikensi rangalensi ya hatu babana azala basa ngundafanya 5 ans jusqu'à 2029 nge 2029 rijerio nejo kabjiri rijeria jise shabana basa na rikubali karishindwa rikensi rangalensi ya hatu rangalio mwendelo wa hatu isuni suma kabire kakulinga nyankili mkensi mfikiriza ngo hizo shaba sema kati yanu gamju hawo mjipange ukanga mzomsi sebari mwensi ya hatu gama mzomsi senko dar mwensi ya hatu ukanga manzao mtsahe ye mwana wahe president Nur El Fatuhu mumuwe hawo mrenge otaji mwene tanga manzom mrenge nyumba ya hahe ya Nur El Fatuhu mwite mro izo nizo mahamba maze audio ngabo audio ze sazaroha hata ngabo audio sazaroha wanarungo yabo wazamba wo ukanarare nararenge Nur El Fatuhu nararenge Nur El Fatuhu rimuwe nararenge nyumba hae rite mro halafu
wajewa rengo wafungwa makaluyanu wajewa rengo wafungwa hamalo révolutionnaire Archimedi wajewa rengo wafungwa balala complot azali hafanya complot zila audio za ndabo ila complot balanda bonzo zingarwa halafu ze famille zaho wandu warengo wafungwa ze famille zahawo na bale president wa heda ulisadungu hamba wajewa wado para delegation armwe miji hao wesi hao jawe niona beti salamo kaya emanatu ifo yafungulwa bazila hali ngutabiho ngemwade nono mbuna assume hena mbuna assume hena mbuna renge sécurité ya hahe rashido bambiani hena mbuna renge ze dwama za hahe mbuna ke responsable ne ces actes pour ces actes mbuna ke responsable Archimedi obanalio na ke responsable le révolutionnaire Archimedi na ke responsable abomjua umji alaya mjua mitsamihuli umji alaya uloko ufunga mitsamihuli mjini bala wela mitsamihuli ya watu jua bagwa manifesteo ya familia hayo watu jua kaya watu jua washemeza imana tunafungula kartu jua mana tungenda hubi hajare ngonele jaishi imana hatu hajare ngonele jaishi nafungulwa mbaba haya juarongo wewe njakubali mwana hangu harengo afungwa njakubali mwanangu arango afungwa mbaba Archimedi njakubali be mwanangu arango afungwa hayi zinuri mwambiani gachido mwambiani bareje bangarongo wao ikarija banu sisi ngasi porte parole wahe peuple ngasi porte parole wahanyu bakomori ikarija mwambiani mrafanya attention mratikira hadalwa mratikira njarma piège yabona namzirenge ya considération et que président wa heda la zambando kaya yensinu nti ya amani mrati kira hadalwa wano mrati jaten kodo harimwensi inu mrati je mrati jorongo afungwa haumro holwa hafu mbruna swime une président heda ndo uhambo nganjota message ya hebanu ya zambawo haboka mparozishia shanga njodi tretena et président heda la banzambo tena uka mbuna renge sécurité ya hahe mimi sina mbapiti hata obano Archimedi afungwa tina mbapiti hata nachobaki hapo nabaki hapo le révolutionnaire Archimedi nabaki hapo yengu fukula sabarindi hambangonza teda mwami armayensi hambangonza afanye kudeta abo nabaki prison ngutola sabarindi Archimedi yabo wandu wanjwa tumsajaja tsena wa tsahwao garjo watambabu mwishe mbabize audio wambao ze audio mbabi ntinti mwishezo wambao tena ngari njaru mwe message ndani ntwanza ndo litsakurane jaje message ndani gananso wa Komori hojilifu hanyu nana wanama wambeni batone mwanama le grand notable mbaba Kabuli hanji yabanu mbaba Kabuli le grand notable salama mwana mtukufu PDG Salimo wakema zahidi anahantu shahidi banu wa Komori hojilifu hanyu hotukufu hanyu nana omjinalaya domji mtukufu wa mbeni wanama wa mbeni ngamonawe heli emanyana si wala mumbeni hela tuko kati ya de famille hangu jana kanti pour le plaisir akanti de famille hangu ndondondo baringa bombira komantiva la ya mdeya aringa bombira komantiva la mbokango ngo hilwa 5 négociateur ngo hiyo 5000 euros ntujwa wondo ntujwa izo ndabo zalanda hubi nembrolanga rimjwa u harmo kati ya pange ndrabo yambe zila pio tsotsa provocation shaguji trompe sa tina njarma piège wala kana shinda ni njarma ju ya hai tizamba kabana basa mimi négociateur ngami en première division tika en Ligue 2 abasa ngami en première division ya bema kana kado yamba 2019 2020 2021 2022 2023 izona kado yamba hale na do kansina ngana minanyi izo zifu yabonga mjijani devani tizamba juzi bambese kamtudorunga ze message zangu ni mwanzo mdoni idea mweni jibu kamtudorunga ze message zinu tizambo kabwa kamnidea hata mpanga ndabu mwamba mwende mrenga shondoni njomni kaza mzemu muonife mrenga mtazangu mlazanai tina ujani jibu mdurani bisibana kamtudesha ze message zangu bisibana kamtudeshia donc on se kwa jana harengele plaisir hakansi hadam mtazangu atabasi amke mazahidi bwana mawambeni shelezi jojiri yeshelea
na mkema zahidi bwa Komoro hojilifu hanyu mwanama Jawadi Fahami mwanama mtukufu we mwanama mumbeni mwanama Jawadi Fahami we mumbeni hamadami na mkema zahidi eshelea zijo jiri ngan repete tena imanyana si mumbeni misina humdeya tizamba kaminti hwabasa njapara ngasina panzali njibanu rangu ya lola kamjaporo mwana njibanu ni mdeye haune mpwesheo haunde famia hahe kamjaporo ziona juzi tifanya message juzi banu timnika conseil yuka ya tawe batani shanja mdeya tuo sukwa jana haringe pour le plaisir hakanti hadi mtazangu atabasi abona mkema sahidi bwana mawambeni eshelez jo huja eshelez jo jiri ngan repete tena unushahidi na hansorano ukesafara inu ngamjwa wakati tizamba kabonrejo na kabrejana mazire zozinu abasa ngabajuka desacta ngarijo ngabanga ngamjobanu pour desacta mtuja banu ngana mina mbu eshelez jo huja wanama wambenia shelea e famia hahe shmejuahe atuifu marshali na mkema dwa mana atuifu marshali shmejuahe ya mberjo hahe kadwamana batuifu marshali watukufu ngari njar mwe misajada tizamba ngari jonji harma la diva Samra ukaya Samra l'opposition esa warenge ye dawayinu wahulu ye dawayinu watoyula uka narifanya hatari salise Samra narifanya hatari msalisa mwe carrière ya hahe en tant que artiste narifanya hatari msalise heyabo yajoka unikiwa izo dizo fikiri yao heyabo yajoka unikiwa posto Komoro abana basa warengo ka Samra kujoka kwa posto Komoro donc narifanya taronese dawla Komori ronese madwamana wa hentiatu ronese preza wa dawla Zali ka Samra woyitihiru Samra woyeti mwema Samra woyi arnaqueur Samra woyeti mwema narimenye izo ndizo ye dawla ya mabajani watu alia bwa Komori tizamba ka warengele ya feri ya Samra watungwa hipolitize ngandreje itsene zona hamba emana we politizeo daboka Samra haheza majimbo ya Azali daboka Samra hafanya interview ya Nanuno daboka Samra haparoa Komori ukai na mjerikensi bazima rangalensi ya hatu ngwano na mjerikensi bazima babanensi inu atutsonsi pia inuti ya Azali bahi rangu yabo watoba bayiha rangu yabo wende wahulu ya feri ya Samra na Madame Fatima wajawe politiza armazirezo narikubaliana rongo ziwa bwa Komori ukaya feri ya Samra inu ye debayo nzima basi de ya Madame Fatima na Samra basi ze debazi joba nuzonti pia zila polimiki zila suje za ndabo zila suje za propagation parce que wanyanasi wa hido la mabajani uende ngwatsa ho wanru wejawe temuanye wanru wandrabo ngamchongozi na bwa Komori ngamchongozi yona uenda tawakaza Samra ndabo karungu ilo a plus de 40,000 euros et ya feri ya 40,000 euros iruranda emana mtujo mazembara mazero zondi sharango ntuma tsoyamba ntsuila basi kamjaza mbatsena et ya feri ya 40,000 euros et ya feri ya 13,000 euros mwambare Samra ngula 13,000 euros mtsoyamba sukuzima rangu yaba karje shatsena mana mtujo mayamba sabarinda et ya feri ya hemwana mwamboka Samra hafanya mkarakara hakaza mfanya mkarakara yambahize yendari mazensi za Afriki rangon tsuma yamba kamjaza mbatsena eka kwelinganya maserio eka kwelinganya affaire avec Samra ngamuya wa Samra mjojuha mumparo telefoni soit mwende yarmwe famia hahe izitunzu mwende iho mwene mzaza hahe na babahe waloya famia he waloya abo ka Samra ngarimu ya mapesa Samra narinike mapesa yonde Sergio kubalika kolinga mafishewo Samra yonde Sergio kubalika koli Samra nguyilwa na mjomwe narimwe famia he izitunzu kweli na mumparo telefoni kakoli chaka mnazifanya parce que c'est faux, c'est de la manipulation ngamanzo menye Samra izo nizo matwali ye deba ya Samra yonzima la yinu ya Madame Fatima bas de deba yo bas
nakubaliana le suala ni bwa komori shati zamba inu rohombi inu jalousie hayabo samra mnezi Mungu yamtukuza mnezi Mungu hambandaye bahinga sambao vanu nganzambo tena kamna shinda menye samra kabatu jo shinda menye samra ya msalise kabatu jo shinda ya menye ye kareri ya hahi ye ka azalinga nzomnike posto ngujomnika Nanyumjoka shangaza azali nani nini mjoka fanya manipulation to manipuler president heda ula kati mnike posto eka azali ha decide ngumniko posto ngujomnika eka ngwanzo shikamna shina mumenye samra kamna shinda bahabo heni siku na mtudo panga sese ni zinu hata mojamo ikatsi mwa bandrabu ganchigiro zamba kati jabana sina paro bandrabu mimi juzi bana chitwa message salama mwana mtukufu Zain Ali Mwanzi juzi bana chitwa message tizambo kaya ehi samra ne mruma hahe Saidi ngondo asome hitima tizamba ya hitima nge jofanya jeudi e jeudi ke jafanyiwa chez samedi fanyiwe samedi ya hitima tsayino gani monsoni banu kabaja kama journaliste wakafilme esa owenyo akasome hitima kwa jaka hanza wa filme owando akasome hitima kwa jaka hanza wa filme shatsa ino hitima tsayino zinga mchokamba sa ine hitima no moka negociateur wena ndrabo ya hitima keje kejaremwa kejaremwa ila hitima tsainu ila hitima tsainu ila hitima tsi msamahani tsainu ila hitima tsayo yonde samedi ikarumwe samedi tsiyo Angana zinezamba ya volume. Yonda ila hitima bwa komori tsayo. Yonda ila hitima tizamba tsayo ya hitima tsanyu ifanyewa ye samedi matin tizamba bakama zarifu 15 wa karani ikaruma haruma albavlahi mbajini haruma omji mtukufu wa izitunzu hula samra tsayinu ila hitima tsayinu ila hitima ni makadoma negociateur wena ndrabo hitima ke jarima tsayinu ila hitima ya hitima karuma zabarindi tizamba nganrejele swala langu ya hitima inu karima zabarindi kahena mru kazo samra ndrabo hena mru jo kansi mpanu hansi yemde ya pour le plaisir ya tsingo kansi mpanu hansi hena mru utsingo je mani har mazerezo nano wanru wapua wo wanru jawe temuanye bana nano wanru wapua wanru jawe temuanye nano wanru nge mafoto ya hahe weti har mazeme mafoto we mafisha we mdeya hamane page ya Komorinfo hamade page ya Komorinfo bahia hitima hiyo Mwenyezi Mungu na wahukumu Mwenyezi Mungu na wahukumu tizamba ile hitima tsayinu ila hitima tsayinu wamfumo jaunga rindawe hitima ya vili ijoremwa haruma leba vulahe lahe mbajini tunjuru hulahem mrumahahe Saidi Simbusa harimonji mtukufa Simbusa omfumo jawo ngarindawe hitima ya satin ijoro mayiho ya Saidi tirajoka ya chika soma tena Saidi mrume wa Samra yabona mruna kezwa amana makalumra mbao ngatijibana haruma hitima hangamize famia hahe parce que bana hitima kena huremanda bwa bahi shande de famia ho kamili ye wakomore kamranti mdatsidoteza ndongo za hitima bwa komori wakomori kamranti mdatsidoteza ndongo za hitima mimi negociateur ekatsonosha ekatsabandrabo eselajo katsabandrabo tsafishe mru foto emru hambabo negociateur hunikazandrabo maana some hitima tsomba kabomba uniswami bala uniswami
mi shanda mi dami hitima bwa komori hitima bwa komori dami mitijo mbadi swami tijo taswa maha rahitima ya jafanyiwa tijo taswa maha tinyangu hitima bwa komori tinyangu bwa komori banenga bandu waloba narmazere zwate zawo gabandro loba narmazere zwate zawo wafikiri kama ni comedy rifanywa banu rikabandro dote sawandu ukanake ntini deye samura nimpo ni hansi ni mjezungoni ba wandu wajodonansa wandunga jondre makotsi wandunga wajodamba mi patrioti wandunga wajomba kamine hanywa wandunga wajomba kaya mijwazidwa mide msubuti yewe hitima bwa komari hitima gamashilewo emaname wala ya paro yaka tsola de periodida ya papiza gamashilewo yetsamba ngoda soma hitima esifanya mimi tijua tite mwanye taba utisome tifanya mesa tizaba utisome ba mimi sina natina to video hiyo mimi sina na tale foto la haho utisome utinisome hitima di mwana mmeola tijua la hala mjinda hupi na mweshele wala mbila kari papiza besebala ha mjim tukufu ha besebala kanishileo salama ntukufu kiki maweni tikabeza ni pada bakaya nono tifanya message nono utisome hitima utisome tinyangu bakomori ngoza hitima yo tinyangu shabana problem na bakaya hitima ondwa remawo mrujoka remwa kena humrenganda ya yeche inde problemu kena humrenganda ya yeche shange jorenge famia hetsena toute sa famille na we famille hae go pour rien et famille hao go pour rien yonziro bwa komori donc la hitima tsainu chizamba bwa komori ko wandu wanu ngwanzawo samra ngwanzawo risamra wa msisebonsi ngwanzawo risamra ngwatsaho samra wa muwe wa mlikide ganto video ya bilitse na mwishawizi wambao tena wambao kasamra na rintaheri muwe wafanya mjula Marseille tena kanga watsahao wafanya ta watsahi address ya hahe ngwanzawa waonese l'Afrique le panafricain toute l'Afrique ukaari samra aringe contre l'Afrique les Africains halafunga dungu mafishe ngwadungu mafishe dauna Nour El Fatou ngwadungu mafishe dauna Azali surtout darme page ya Komorinfo manama misbahu Komorinfo izini zo sukofanya ngurengo samra na Nour El Fatou na prezo hedaula wamtiari wamehanti mafoto yanza shuzungu yabo zila pia ngwanzo wamenye samra ngwanzo ari yaonesokaya samrange contre l'Afrique na mwana ze publication msome mwana ze titre bakomori msome mwana ze titre bakomori harima Komorinfo manama subahu manama misbahu Saidi kazamana bo misbahu salama manam tukofa le grand patriote Turamlilan Komoko. Bon Ramadan. Voilà. Kadwamana bo misubahu Saidi. Kadwamana bo misubahu izofanyao. Utanga bo mwanamshe yalara mtukufu wa Shiwani, halara mtukufu wa Shiwani womdula hunu Faransa. Ngena des associations hunu mwanamsha huo. Tinavumbo sima hebanu. Ngena des associations hunu mwanamshe wamba kangu soutenir la diva Samra. Ewa nyana sohedela mabajani wafanya salama mwana mtukufu kamsa mzaza hangu Janet salama lazima nileni eda ule mabajani wafanya warenge mwana mshauo wakansi wa mdeya wa mwafishe mwana mshauo henda hata hatundu hafanya de recherche bakomori mwishiendo hafanya de recherche haunokaya arivanu eda ule mabajani ngwanzawo wamenye samra wa aringo nzawo waonese le panafricain ukasamra aringe contre l'Afrique et katwe samra kujokana problem hunu katwe mafricain wajota samra hunu ariwa muwe subhanallah kweli mlemewa vous êtes vraiment des criminels gamjoka nyima criminels salama mama Naisa salama nazonile gante video yakafanywa kwa jana Marseille mwishema Kalumaziro wakahamba bakomori na mwishema Kalumaziro wakabosu kwa jana Marseille harimwe manifu ya Marseille mwenendo kakoli et debaino atwe politize na mweneka kole debaino atwe politize ebe no manifu mfanya u Marseille ha hunu Paris gamama uzasamda za barindi
yo manifu kanga ni contre azali pourquoi mkensi mdu hamba ndogo za samra rimwe manifu ya hanyu no subhanallah no kwa limlemewa simlabiani shema tulemewa simlabiani shema tulemewa na mwishie batayino subhanallah 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 namwishie jusqu'à la fin bakomori je comme si ando sana namwishie jusqu'à la fin. Kunare ma concerté à Marseille. Voilà, il y a un message ça y est, ça gamona bakomori. Ça zinu wazipolitize tizaba wazipolitize. Na numani fuya kama Marseille jana. Halafu tsawa warenge deba ya samra ngwatsuwa hipolitize. Ça zinu tizamba bakomori. In the vérité. Ça zinu bakomori. Ça zinu abasa watwali yokaya ngara tsa samra na tsa samra rimkaze bahanu. Na tsa samra rimuwe. Ibano samra haparoka ministre. Samra haparoka conseiller. Samra haparoka député. Samra haparoka ya mairie. Samra haparoka directeur. Harmanti atu. Emana mwanzobu mtsahe mumuwe zabarindri. Dabo kama nganzo azali. Enabo na mjemru wa hunso sipia. Baba si wa azali. Na mritsahe mri wa sonti pia. Baba nusi sisi wa azali. Mimi mru wa azali. Mjemru mtsahe mni uwe. Ekakwali na mjemni sahemni uwe ba mimruwa azali tsoi inde prezo heda ule tsamagani mwanzo azali tsoi tsamagani mwanzo. Je suis un azaliste tizam azali tsoi tsamagani mwanzo aina mjemni uwe batsami na mnitsahemni uwe batsami na mapari mapana Afrika na matele za Afrika wajwani tsahani uwe batsami tsamagana nzo azali. J'aime Azali. C'est quoi le problème? C'est ma liberté. Je fais ce que je veux. C'est mon opinion. Si je dis j'aime Azali, j'aime ses idées, ses projets, c'est quoi votre problème? Donc vous allez me tuer. Vous allez me tuer, c'est ça. Donc, Tamana Azali. Ils ont dit Samra bango azali, ça fait plus de 14 ans Kamili Samra est azaliste. Ça fait déjà plus de 14 ans. Gartawi adresse ya Samra na wafanya babunjula Marseille menji. Zensuzinu na ritahi adresse ya Samra rimtaba na dungu kaya rimpweshe hitso. Wazamba bakomori. Yabanu unu shahidi ni hantso abantu bakomori. Unu shahidi ni hantso abantu bakomore eshelea ejohundra Samra dene mruma hesaidi nane famia hahe kamili eshelea ejohu jamaudu namkema zahidi bakomore zanogozinu namkema zahidi bakomore zanogozinu anchigido zamba namkema zahidi bakomore zanogozinu batsawa nuwapanga abasizo atsaha ngwanzo warehitswa Samra ngwanzo wa muwe c'est wankoli mleme ontijudo hamba ukasamra ngasina plus de 1 mois Samra hamshindini ukatanya tamduwaza azali mduwaze prisa wahida ula azali mumduwaza na bwa objectif ya hanyu ngamanzo azala 70 mduwaza azali mdunge de ba Samra ça fait plus de 1 mois nakubelana ba komori ukangabo débat zingizi jobanu débat
yotoko sikuzima bahi zinji ze deba zjobanu zotoko sikuzima bahi zotso hisa emane deba ya Samra ilo na plus de 1 mois za barindri na kubaliana. Pourquoi deba Samra fanyo plus de 1 mois? Parce que inu rohombi unu jalousie unu hototsa hawatomenya Samra wamtowe manani wano bari hambange azali tizamba si azalisa ngasi hunu pari ngasi wanchi hunu rilo azali na mjamri wa batasi mjamri wa batasi wanu kamshaga sondo ngashiro mabiani kamshaga sondo umajundu ya peu isanyu wa peu ngamshanga sondo ngashiro mabiani ngamshanga sondo ukabanyinga nya haki ndo chabanu mwekatsi mwambezo manzao nganya haki ndo chabanu mwekatsi mwedeya nganya haki ndo panga kudeta mwafanya lumwensi hatu izo nganya haki shaban sisi katina haki rimrepondeni na mzingari adabu za hanyu na mzingara zi adabu za hanyu ngani mwamioni ngasi wanchi hunu lo azali gan repetete na kamna shinda menye Samra nganzambo kamna shinda menye kareri ya hai yeka azali nganzo mnome ministre nganzo mnike posto komari kunjo mnika nisi na mjo kashinda nisi na mjo ka ushanga za azali parce que je nous sommes sahau donc kama nanzoni ntimizara mwe message yinu ni pare mwana la diva Samra mwana msho hatu Samra nane mruma hai Saidi msido jarma zere zomwe rongowa na mke makini baba nu toute une chose en fin ngabo mwiso ya ho wandu wanu mwana Saidi ngabo mwiso ya ho wandu wanu tizama no zamba ko wandu wanu kwa jonda solution emru ya kajene deba inachungo kanse pani hansi ya dawa za hatu ya kaudia mza zango sukwa chani emru jonda na solution Saidi na mke tranquille mwana Saidi ngono mwana mshangu Samra wala likwamba hanu hondoka honde mahala honde dahoni matalani haula likiwa ma restaurant matalani hondoka ansi utikiru limbahiru utikiru renga majihunwa bo Samra utikiruni kwa mduma majihunwa bo Samra utikiri batsema wandwanu ngwatsaho tatets bo Samra o wandwanu ngwatsaho tatets bo Samra salama mwana mtukufu Muhammad Madi salama na zonile utikiri unu kwa mduma majihunwa bo Samra utikiri fais attention makatiano la diva Samra fais très attention makatiano ngarinjo arme deuxième message ben voit senu ngejo kansenye bana deuxième message nganinjiyo haruma ye nganinjiyo haruma tizamba haruma emanyanasi sinavumbe sima ha hesha dola mwikoni activiste mwikoni yalo haruma zerezo heni masihu yatungo kansiye panga ndabweze ihamba juzi yake nsi yakeze epesa wahida ulandabwe mkaze ndabo ukaringe mwade aringuso menyaza nguo ari mwana hahe 21h haja mrenge urgence wende il Maurice na ulamnyanya salama mtukufu afa jubledi na ulamnyanya yenso abili ya juhetsena ambokaya arepresa waheda ula kana kadofunge tumu atantsonza atamaskitifu ntsonza repetezo ya kaduhamba hamaskitifu ntsonza repetezo repetizo ya kahamba chanso amba kayena ndabu swafi ukariani kwa malalawa chadohula ari emana ha habasa haringe place ya médecin wa hahi merda ari emana ha inura fatu haringe place ya médecin wa he président haringe place ha ebanu nur el fatuhu wala médecin gana bolila de ledaba la ikoni ya nungo kansiba na basendab ebala nur el fatuhu conseiller principal wa représent wa hedaula de mana wa représent wa hedaula ebara ola médecin c'est un infirmier hata joma kabasa ngonde akensi zembeba hai ya do mangalia ngonde arenge place ya médecin wa hai badi kwali mkomarida baka mkomari kujo kansa do shamnyanya uo yadinga bo wakomari mala ba jo kansa do shamnyanya uo yasubutitse na bakomori osukwa jana ari ye mwana wa représent wa hedaula de mwana mshe ilhamu ari ngutushe plus ya 14,000 € par mois isondabo na bakati zamba katina tamba preuve katina tamba source
hein katina hata mba stihada rien du tout shamto pour le plaisir akensi amendrabo shabu mitsele wokaya nganjokaya ya activiste mwikoni woi nganjoka obanwali yo hasihani mbubuma ngemhara paske ngujoka yedawa yinu ngojenda hule ye makalu ya kama juzi ngajwenda hule ngemhara sizamba tatu yenda takaza l'ambassadeur Hamad Madi hamkaza ndabo ukaya aringu mtsaho ya muwe na bwezo ndabo izwala maino sokaya mruwenge mhara bwa komori juzi banutse na hardia zamba rokaya ari mwana mshohahe de mwana mshohahe ari hamparo telefoni hamwambia rokaya kajajibwe makauli ya kahamba ari mwe president ekakweli katimhara ekakweli activiste wena akili kajojo jabani ya kensi yavubwe mwana mshohahe kabane mwana mshohangu haniparo telefoni bane mwana mshohangu mwikoni haniparo telefoni ari kajajibiwa ekakweli yena akili ekakweli katimhara kajojo jazamba ari mazerezo kajojo huja kon kajojo jazamba ari mazerezo namtsora ba komori ukase le seul activiste ulo ari mazerezo kajaparo kantivanu ya denonce o wanrwa ikoni haunga tsungo hamba do wanrwa he famille hai ukemana msho hai wo halolwa ne bro droite wa he president wa he dawla ikoni e mwana msho hai halolwa ne bro droite wonde bro droite mhuyu wa ikoni wa azali halole mwana msho hai kamjaparo mona ya jebanu ya kenti ya mvumbuwe ya kenti ya vumwe mwana msho hai nana wanyanya wa he famille hai wafanyo hazi harmwe daula kamjaparo mona ya jakenti banu ya wa denonce jamais kamjaparo ziona ba komoro shabo mimi négociateur bada midele daba nganjo jabanu ni kenti ni donjia ni donjia wanamba wambeni bana Salima Hassani ni kansi ni wa denigre banu wanama wambeni bada mindele daba negociateur la daba gutsanga wandu mjini hao ye wafishe yambango arumona yi nabo o wanda jina bana badru harantso wandu hao haranti shimejwahe haranti mwanamsho hahe ngabongo tso wabama kana paro wavumbua babo negociateur tokale daba udovumbua wananyo wambeni we kanti wavumbua wedele daba bo negociateur wedaba bo negociateur wedaba sola wano huano ya activiste la ngukatuvumbua ndo ha ukatuvumbua ndo ikoni baotoka ya watu dovumbua wandu wambeni sodo wavumbua ndo wambeni bo negociateur wedaba salama mwana mtukufu Hermos Jano ngono katika nsana mbebo badru zia umnyanya wa hausen nsendrabu mrasike mhara na mingana nzonambo wandu ye parti ya ilogunu Faransa RDC ya fakimra dabi wakaonga ye audio ila wabesheye e activiste mwikoni ngono wakaonga ye audio ila wabesheye e activiste mwikoni uka nyima traitre bo fakimra dabi fakimra dabi nyima we traitre bo fakihi nyima traitre bo fakimra dabi nyinyanda mwenyewe nyikamanza azali nyinanda mwenye kamanze president wa hedawla azali nyanrabo shaka mdejo karmwe page ya hanyu ye WhatsApp ya hanyu mkena makauli yabo halafu mrenge makauli yao mbesheye e activiste mwikoni mumbesheye mtsambenga mno masume hitima ese nizo mahaba mwamba ngano masume hitima yemdu akatowa ye audio ekanga mumjua wo na mjomo mtonosi haumri ni kesi mahaba ngarujuza mbaba mwamba ngano masume hitima ena msume hitima garanzori yone hitima yiwe kakoli mdatsi pare wangu mdado mkangarura rasume hitima ganura rasume hitima yemdu akariga audio yanike activiste mwikoni ganura rasume hitima nono ekanga msume hitima ye mouvement RDC et mouvement RDDC ekanga msume hitima na bakeze media yabo rione kakoli shana rongoti de papa na msome hitima kakoli mriakatoa ye audio yanike l'activiste mwikoni zati haki ilangana tsoka kakoli nyitima dwamana nyitima responsable nyiti wandu wa confiance bo fakim radabi nyiti wandu wa confiance nyima traitre nyikamanza azali nyina ndabo
Bueno. Yende mana mimi négociateur kamjajo paroniona nikaye harma page ya WhatsApp harma groupe kamjajo paroniona parce que il a toujours des traîtres. Botso ka traître bala haranga mirongoyo handa do be shawandu. Yende mana mimi négociateur kamjajo paroniona harma WhatsApp harma groupe. Bueno. Ba inamzie bo fakim radabi na groupe ya hanyo RDDC. Namzie parce que tizamba nyima traître nikamanza azali. Ndo kana tunaambia l'activiste mwikoni zingaria dabo haho rantize ndabo do chaba nambe za kweli udwambo wakomore za kweli rantize ndabo bueno donc ngatizama kana nzonike réponse l'ambassadeur wa hatu lohunu Paris Ahmad Hamadi uka Ahmad Hamadi rengaze to manazahaho l'ambassadeur rengaze to manazahaho baba wewe wendolo to mana wa hatu hunu Faransa utshokaba nungoshio ngokontsiba noshie makawulu heli azali president hido la tsungo planu hanti ya tsungo jula zungoni hotu kufua ha l'ambassadeur rengazi do manaza ha uzentuzinu ba tizamba ngawone possibilité ou porter plainte ngawone possibilité ou fanyambano ngoyo parce que les autorités françaises neza komorieni ngwafanyo haziba zima ngantugiro zaba ngamfanyo haziba zima. Hey madame mtoshinama yo même pas une semaine mzingara sabarindi mimi négociateur yensu na kanza shangaze et ambassade na balia ye bouteille de l'huile et les autorités comoriennes wafanya kwa japara les autorités françaises wambokaya na mzingara le jeune homme là le jeune homme négociateur na mzingari et wafanya les autorités françaises na we akabeha yakau et yakauvehaye arehunu ou l'ancien ministre des affaires étrangères nous des affaires étrangères Mohamed comment s'appelle Saïf El Amine et ça comme ministre des affaires étrangères Saïf El Amine il accapare les autorités françaises ou kana mzingare bakena kiri ce jeune homme yarifanya barrage au Faransa nguri tabisho au Faransa. Bueno, le jeune homme, la négociateur, Ngouritabi, Choy Faransa, cette fois-ci, na mumzigari. Et les autorités françaises vont faire. Les autorités françaises vont faire. Ou à 5 h du matin, ou on Nikali Yahounu Aubervilliers, à la 4 chemin, à 5 h du matin. Et ça, on va à 5 h du matin. Nous sommes tabala Zidouadje. Nous sommes tabala Zidouadje. 5 h du matin, ou on est au métro, Wakawane. Ngabo waili wakansi emzima hakansi emzima himiar maye yendo la Courneuve yemzima hende hula yendawo viljifu yemzima o waili wa heya bojuyu bala ndo tazetike wa himibala 5 h du matin tijabala ngandongo métro yemzima wa va civil wa himibala wanizingara monsieur excusez-moi vous êtes monsieur tinavu mwesima ngubana vous êtes monsieur oui c'est moi wa twarenga minute c'est wantaban direct minute samba monsieur qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pour l'ambassade. Ah, ok, d'accord. Ça va, ok, d'accord, ok. Wandrege bala, wantam nagari mtiti jau, yotiga la police, mnagar besela mna Renault, wantabala wanibiho 17e, en garde à vue. Voilà du sérieux. Bon, même pas une semaine noisifanya. Et manabo, l'ambassadeur Ahmad Hamadi, mtoshina mwafanya barrage, mtoshina mwafanya mbano goza barindi. Non, sérieusement. Ah, le so ala kamitu mimi négociateur. Hopezo matsu hangu, hezi fikira za hangu, hezo observation za hangu. Heme calculi. Ngamisure eka l'activiste mwikoni. Kajara shawiri. Kajasashi wa solution. Bahabo ngufanya zidane daula. Yabo l'activiste mwikoni ngufanya hazidane daula Komori. Emana na hembido zabarindi. Emanana behelio zabariri ba Komori. Mtidwaze kedo da Komori. Le jeune activiste ya kahunu Faransa ya sazahema ore. Ulakaye para zainu. Haparoza barma message atargom so hafa kabla bayabo hargom so hafu ukaya banu les services za Komori msaidie na kina msaidie wakanza ni korompro wakanza arindo ndo renga renseigner helo position ne wanika. Halafu ndo kanti ndende ya azali ne mpano hansi ndode mtodo mde helina nzao mtodo mde ne mpani helina nzao haringom sofa kablaba halafu ijwa kiri
ukabanu le jeune activiste mwikoni hanikiwe mission hiyo ya jado kantiede hanafasi ya bezo yanzao hanikwe nafasi ya jado ambezo yanzao ya do panu hansi president wa hedaula de sharfa hansi ya hatu ya dom kazandrabo ya dom po magozi ngwan emanenri yafanya hizo yatemsajo jarmayensi yatembala bala armayensi yatelaye na armayensi ngwan yate problème. Tout est possible Komoro, tout est possible. Yone mwana mbokaya e kaka jazingarwa ya bungu fanya zidene daula. E kaka jajosha kajatashiwa shawiri l'activisme mwikoni e kala ambassadeur Ahmad Ahmadi. Les autorités comoriennes kwa réagissent le so alalinu bahabu ngufanyo hazi dane daula ya Komori. Yonar ko banal so alalilo. Nsuona tsamba mimi nsorengo mimi nsobala mbabutaya nsobala mbabutaya lulite leti washangaza kabjabira même pas une semaine zinatire ngwa 5h du matin na weza wo izingizo grave ndondo so afingizo grave ani yangu ngano yabo ngan répéter tena yabo ngufanyo hazi daine daula hani kwa mission chaque même quand même sikazirendo mkadoda président mtsawana hunu Faransa hunu ramba ngabo démocratie hunu Faransa. Le président Macron ngabo andu wararu wakarma manifu wafanya brandonner comme ça harma le président français Emmanuel Macron wamfanya jao wandu wararu wenda ngardavi ngabo manamsha to karma ze réseaux sociaux helina akarwe page hahe yambo kaya Emmanuel Macron président Macron ouais poubelle. Demain matin, vous allez entendre l'ordure Macron à 13h. Voilà ce qu'il a dit. Vous allez entendre l'ordure demain à 13h, l'ordure Macron. Les autorités françaises vont faire. Wajua botasi, la police wajua, wendo hahe ula manamshe, wanjia, wamrenge, wambe en garde à vue. Quelles sanctions au endroit? Dans une Faransa, quelles sanctions? M'riade président Hounou. Quelles sanctions? Quelles sanctions m'riade président Hounou? 1 an de prison, 12 000 euros d'amende. Je me suis le pango, ça y est une loi en Giobano. Je me suis le pango. Le négociateur ou un rabo, et non fouille, mi fouille quand Giobano. Mitsa harangu ketija. Mitsa hamiang e kanjo bani mitu aliando nono zonju kanjana ambe makaluya hangu yake marahafu ntije na mendrabo ntije tsemfate ndrabo isati de système hangu mrujwa insulte président Hounou tizamba 1 an de prison et 12 000 euros d'amende ça y loi na mparenye ene mrula manzani avocat ya mpare bangu jo mamwami gantomba vintite mushie o wanru wa insulte président mbavintiti wa muinsulte wendo mahakama walo mahakama na mhimerango ba video besentu voilà ça y est. Un comité d'accueil derrière des barrières métalliques avec des chants et gestes majoritairement hostiles. Trop pour 3 d'entre eux. 3 d'entre eux, Première fois contre une militante kanak, puis une seconde contre un retraité de 61 ans en marge d'une manifestation. Tous deux ont écopé d'un rappel à la loi. Les précédents que l'on possède en la matière laissent ici penser que les poursuites que la juridiction n'entrera sans doute pas en voie de condamnation. L'outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 15 000 euros, mais tu te trompes, 15 000 euros d'amende, on va un an, normalement, ça y est, comme ça, mahali 2 secondes. Comme 9 autres départements de la moitié sud ce soir en raison des pluies. Ça m'a 2 secondes. Voilà. Ça y est, Wazambaro, 1 an de prison, mais ça va 12 000. Chawambari, 15 000 euros d'amende. 15 000 euros d'amende. Hunda ramo kangabo démocratie hunu, démocratie. Et maintenant, nimje premeteo. Manyanasi activiste mwikoni ulwa udungo kabo masihu harimwe pashia hao ya Facebook. Tsungo kansu ambezo wanzao we pashewe preza wa hedaula. We pashewe ye sharafa ya hensi ya hatu. We pashewe dem huyu wa hensi ya hatu. Ujinike kilone nafasi tsungo kansu mpanu hansi. Hano kamemi la delimiti. La delimiti tizamba winunti ya demokrasi. Na wensi hatu ngabo diktaturi. Azalinguru mo diktaturi.
Abo yonde contraire. Ikabiri mbo kensi hatunga bo demokrasi. Esa mnikiwaze nafasi za hanyu mndu hambezo mwanzao. Nakubaliana bako mole swala lino. Kabati nsi walu hamandasi wakarma zerezo wadoka nsi wede emadhamana wa hensi ya hatu. Wakansi wede ya de sharafa ya hensi ya hatu. Na mjoka tena banu l'activiste muikonizo ya kahamba. Banaboka zila kweli. Aboka azalinge mwade swafi. Azali kwelinge mwade swafi ndondondo. Katina ruhusa ya jambar ma réseaux sociaux. C'est ce qu'on appelle un secret médical. Abana nzuni mweduke, bana mweduke yeye animweduke ou l'activiste mwikoni. C'est ce qu'on appelle un secret médical. Izoka zamba ma président Helila. Yoke kiri. Yo zamba, c'est ce qu'on appelle un secret médical. Hunu Faransa c'était la même chose. Dans les années 80, il y a président Kaounou. Dans les années 80, ou 90, depuis 90, François Mitterrand, Hanraka Mwadi, Hanraka na kanseri. Hakana kanseri. Bah, il y a médecin wahahe, il y a François Mitterrand, il y a Hafa en 96. Babiri, même pas un moyen, et avocat, il y a médecin wahahe, Hambari hakamwade ari Mitterrand, François Mitterrand hakamwade rangu 1981. 1981. Nabo, il y a diagnostic. Yonesi waka hakamwade à partir de 92. 1992. Ça médecin wa hayamokanono hakamwade rangu 1981. Imruongi en justice, haringwenda en justice. Et médecin wa. Parce que il y a un secret. C'est ce qu'on appelle un secret médical. Et keza azalizinu kweli, kazi kweli, ya boko tinaruhusa l'activiste mwikoni ujebanu harbaze rezo, ujoma affiche, uambe, ye bilan médical, ye hepesa uhedauna. Tu n'as pas le droit. Avant de nous éduquer, tu n'as pas le droit. Zoka zamba. Un président, voilà, François Mbao, un président, c'est une institution, c'est une loi. Un président, c'est une loi. Yoke kiri mbasunja bana tsumde ya bezu yanzao. Yoke kiri. Harimaze tizamba ngani komdu defi bana na BNC. Ya na BNC wanda dungo de e matwamana wa hensila wadungo de ya sharafa ya hensila. Na bakemria na biye. Manajiro ndo kasima la baza barindi. Manajiro ndo kasi sinde majinru wape si wape uza barindi. Bijino kanga kartina akili. Imaneni riba komo sisi. Pourquoi? Na bana ba surtout ramba si mesilamu. On est des musulmans. Gantomba mintitimu rapidement mone mbaba woyi. Dembaba yakada azalitse na yakaurenga izo l'activiste mwikoni yakahamba. L'activiste mwikoni yakahamba dembaba woyi. Dembaba woyi bakomori. Tene ukaya wafanye protection watahadhari ngere amini yosindi hatua ya rengo. Iheli akaudia azaliba. Na kanzani honi niuzise. Mudionga sarma micro trottoir bana. Na usiko wade unu wakolero habiliwa. Badiri wonu waziri mtukufu porte parole. Daula fakhamata rais kolonel Lazaro. Sasa na Bakar Jonjila na mapungu. Hai. Yeye haba kama nada muislamu yedo tukuzoa Mungu. Shola de rais wa daula. Amarisha rais mwiti Al-Aqid Uthman Azad. Mimi ngamkubalo wakati ya rais rangu 2016 wallahi ngakubali mimi ukahanikiwa sahaki na wakoma. Sharanzi 2019 mimi kanjo stahi ukayera isi wa dawla na minga msubuti na beuka hen raye rowanruwa liyo haruma eziyahahe wal eziyo walao wandu ashwaha ongwa wa haramu wana ongwa wa haramu. Subhanallah na mwishemba bawoyiko na mwishema kaluma zirahi mbaba woyi bakomori na mwishema kaluma zirahi mbaba woyi izini zona kababa na pasa ukawandu ngo na permis ngauna l'autorisation wadoka nti wambezi wanzao nafasi wambezi wanzao ebana mndu haza kamili hajar mazemedia hamba nono sérieusement na mwishema kaluma ziro yanu ya kentia de azali ya de wandu washangeru azali tena ya waponu hansi izini si hamba mndu haza kamili hamadoyi bakomori. Alhamdulillah rabbil alamin. Maskini nti hatu. Maskini wazee wanu bakomoro. Ivana mndu hazi haja hamba mazerezo. Hamaskitifu bakomoro. Salama mwana mtukufu kiki maweni. Hamaskitifu bakomoro. Ivana mndu haza kamili haja hamba harmazerezo. Yaba mimi négociateur.
gananzoni jibwe mbaba boy gananzoni mchibu uka la prochaine fois je vous jure ne tout moyen du soléo ne tout moyen du soléo et ça c'est une quoi compte rendu ya pia Marseille hela hahe nane famille hahe salama mtukufu na jaheri nane famille hahe et ça semble y compte ya et compte rendu ya pia avant wakomo na mkemaza hide shele njomaka négociateur bano kule wodeya négociateur wosododeya ebanyika mtsoni atende ya dea yatende ya rema ya kensi ade sharafa hensi hatu ya ridea sisi wa azali tena ya rila zenu wazaza hatu si wa azali abo ekati jamanti mjibu mide wapeu ezinga lichoka hamba nungo jasiri mrumba bayamba mrundu hazi madaye yambari ye mrundu hazi ngena malezi ngena wana ngena familia kamem bwa komori hamaste mrustehe makaulu mrambao shati kanzana bika la prochaine fois ne mwana haja kanti banu ngukonsi ya ridea ngudewe sharafa ya hansi hatu ngudewe preza wa hedaula abo mianjo mjibu garcho mjibu yona keswir katina humlashe abas kanzani to shahidi banu bwa komori shelea jo jiri maulu na keswiri izo ambao embaba wina keswiri bwa komori bake kena kiria jebanu ya kenti ya dopa magozi ya pani hansi mbaba joy tizamba ngani Jose nogoza he pia de A à Z mbaba woi ou le Marseille ils ont afanya Marseille watukufu ngarika zobani zonze habari ngarika zobani sikanzani bire troisième message ça tsengeo wakati winji wakati winji ngarjodo bira troisième message pour demain ngarjodo jeba maulu ngarjodo jeba maulu ba yonge très important sujet yo ya humsajaja ya destabilisation wanzo tarmenti hatu wanyana so hedola mabajani wanzao watemsajaja tarmenti hatu ngarjodo jana besu kwa maulu watukufu zonze habari shati zamba surtout message yenu onfumo unu nganjo fanya tani ndaru mu ambassade esalamine ambassadeur Ahmad Madi ganjo mdunga hata l'activiste mwikoni ya taswa solution batsola tangodo ngono ze place una regard junori ndaba mnyanya yabo ukaringutsa hayo lwaya zila penda balo mhara mdatike mhara donc cette semaine tsamba ganjo ka à l'ambassade ba Comore ganjo na manjo kan directeur ganjo karma l'ambassade ya hunu Faransa l'ambassade de Comore ya hunu ilo dans le 16e rifanya rita solution bakina kiri nonge ngajoba solution e kai solution ke jabuha tizamba yabongu fanyo hazi daine daula yabongu fanyo hazi yabo misino jika c'est la tête parce que abani kwa mission yani kwa mission watukufu zote habari merci beaucoup vive les Comores vive la République islamique des Comores vive la démocratie aux Comores vive le pays mwanama tuambila Maleshi Salim samanirango ba Comore manana si tuambila Maleshi Salim attention ba kusuni jua c'est pas la première fois que tu as message bani heni sani nifanya message wakatata donera audio ataze udizo mija mikadozishia wekansi wedea woni menase kujaparo wona wakansi onro wadea wekansi warongozi ombekanga mde yangu amposhe kujaparo wambia shango ndo wakansi wa remakoti bomaleshi ngondo wakansi wa remakoti bomaleshi zingara debo haho baba nsikasi bandu rudo sina wando j'ai pas temps de perdre damina rujani mloba no ha faida za hanyu mloba no mdo defende wando inda kenchi do defende mro ha wala mumbeni wala udombre makoti do za hatu na kenchi do mdo defende zingara debo haho bomaleshi watukufu zote habari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci sa manera de collection, c'est que si